intombazane yakwenu unawufaka iweave njengabanye yabona nawena ufaka amahili njengabanye ufaka ama-perfume ama-cologne because i-perfume uyaspraya kodwa i-cologne uyayiwera. Somebody say uyazazi lokufundisa le story uthi uyiwerile i-cologne kodwa ukusho ukuthi iwere umuntu ohlezi kuJesu. Awuhlezi nje wena kodwa naye uhlezi kuwe abese kubuka ngamadimoni akubuke nifaka amawivu nonke akubone nibahle nonke nifaka i-makeup ngoba ningayiyeki i-makeup ngoba abanye benu mabengayiyeka. Nkosi yami aresti Nkosi yami aresti Jesu. Uthi uyifakile mntanami uhlezi phakathi kwabanye amantombazane eresi noma esikoleni kodwa uthi uhlezi intombazane ehlezi kuJesu noJesu ahlezi kuye afika amadevil worshipers ezothatha igazi athi mayethe yabhekana kuwe athi kodwa leli gazi esilifunayo engathi kukhona ligcobile futhi lelo ligcobile linomlilo ngoba intombazane efake iweave kodwa namathele kuye intombazane efake hayi uyiphone no afro slane kodwa ihlezi tshela makhelwane kuyanamathela. Intombazane enamathela kuJesu umfana kodwa bakhona nabafana la endlini zikhona boys akhona inamaraso ake ngibona amaraso yetha amaraso ake uthi Jovicho amaraso la endlini ayikala amakhala abala endlini beshama khwela lalelani majita ithi uthi umjita na usiphethe isitayile uyiphethe inombolo mfethu uyikava nenayidingi uyithwasi inombolo kodwa ube insizwe hlezi unamathele kuJesu base babuze bathi kanti wena kusebenzini 1 no 2 no 3 no 4 uthi ayasebenza kodwa inkinga yami alana madlebe bantu abadala ngoba phela ukusindiswa akwenza ukuthi amagiya angasebenzi. Hlekane naboke aman ya sebenza awana ndaba